الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا لتيجا بنكي على خميس أمكوتا le 4 novembre 2021 au failli la fièvre bouillard. No kubegeni amal dem no kubegano nga le munu beni isare gana sare hakle ngatengia alo yuguni isufuni karunga hinne nyana ngana rire ya khanji nyane khadi serenya khanji ngabaka bawna ngana wori ando musu sahanto ngamara an kanno ko anyi mefete sufun sutim manteniani an ngaklentim manteniani Allah tiga Allah da sunyanga koy annabi gele ko alayhi salam ngere ya fanji nyento ko mamma be gal liyo ya association ngene association convert ya dora nan tolli representer re kundu igal liyo nga na bargoni filikini nan tona likini ya boyra etele matanji kere fu ko mosikire fo le bene kengi magaire ala timeni ni magaire fu beni sara no le fati isara no le fati no ko hatulu ngatunkinya ali tege mo goninga angi muri ya fanji nyani angi muranga lati ngana Allah kana sufu ni sitimenda kana nema nyanda khayere tala ko tenyani kamalu mun ku yegenere lele ngaile imani mu binu mutiga tele do mun igidene to ngani jamane ni demana me jamane demande sina ga kebe kinya kensu yeni mene ikumma khasusi kime haqqelo on bulum ne gol ngare senti soronda ngare tirono kharagentana kaydi magayre ni rondi ni kharangi nyai kudo ina koti aywa golbi yoni deberni wajuri senyane kuna abaki serandi ni lumunu kubeni hakile le fe gantia ode murama gana ko tubaka do batano rakile wala kuma kami bibulo kanisi bela jelema ani awela haramina ya amma bo be femu na ni nani wala si adola alaye on dan chogo ke ni la halaina me ala de kala tiyede ay do fana ke la hala wala bayara kala tiye menne manga wasoni tay ifana manga nyuguni tay ala ende la jarabi nemi ni nyenyere kuma be la harakan be aratan wa be bila me hine mawe wala mami fana bita fana be aratan ala ende fana de la jarabi ma tina fonye fenke ala wala tika mimbe wala ngiri kenya ko gambara kanni ibe geni wori sahanga alla tiga kubena kaka kundu me fonya Allah subhanahu wa ta'ala يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد الله ندبر ولا يتولي جمع وانتوكو بوكات سمكي اتيتوني بوبكر سمكي يبيع سامبيوني ومبيع بيرتاني atira itimtono ma tampile sine igaire ibe demsenu mu anu be kola anu be barani ma ke jogoni way pati demseni mu ka kalani man ko ne hakila barago kalau kala ke mula dia mentang aku nak isi ke udah kasih pasal udah belum berani apa anu masih kakek belum kasih lagi nanti pasal boleh kasih parawi bukan di periya dekorasi lomu ku hakile ngatumi yegoni ha leturun sonyan e de mana ni gollu ku de beri inga sage ne de ame kenya musiga ta hum idu danga kella hala kamna ine kella hala wala igana kebe de beri name de beri wal may juruna ma tafi kundunga isara non lanti denne no kutana suwa ilanti tawni magakani kay kundunga naam wa pati barani do amando ofa pati dosi ko wanu de la ka uria ti ka uri kaya tadi ube bla uri ko pa pati ya pratika itu d'accord wala tine ide mina ko wala ko be wingo ko imene ku de berni kundu kala finga kya imene ku de berni foni nya fayke ne raw katila wala ar katudo metla ka pendikala ni kala nya plan ba ay me imene lu fusera ni kundu masha Allah Allahu akbar ibna idebni après ila pentir mi hadi lomu be Allah gade nya kula hala ni kama d'accord masha Allah aywa kula kani inde nya niko Allah ki tempeti
hinne nya da hore nya ni sake sorobe ni genya igaira la timeni ngeni sara non pati mani li fabani nani le ko haklo ngate ko yi ale de mine go yimbe ko yi amada faba suni do toro ni man kunya do toro ka horo be ni gaire bo kulle mu yogoni yakunu kesini jarabi nya Allah ga ko men jarabi wallahi haqiqatan ni be gana ko wori nallo ana asundu min qawon dinya an har maram me an qadwa an takhayadana nan talla le sahanya ndanga ay le kite nya nan ale ko gana kala halay أن قوانين فاينة هنيا ولكن يوم ما سافر عنك كتجسوا ننتي أجري أما جم نقبل الله كابو إنغير فاربي خلفنا نقول لك يعني سيدنا تابو يعني أوري après kuma mi be directeur bolo français kan na kera 2 minutes kala se bela dele mun beni la halaina anga ngani kuma chogodi anga dele jumele la se uma wala directeur se fe ga magana ko français nga o gam kati hinne ni ya mo be tiena ni ne darabine se kasino wallah abena min dan kambado harin ke gana saburo ke jon kongo kotono singiro puri kala hala ke be hinne yo khoro khore nyeni Allah ni be kisi nan dan koron kisi kana manne kitanga ko ngalla danga nani le ne man nyana danga ni mesi kitidwa soronya sikitidwa mige la hawla wala quwwata illa billah Allah ga ne sebere kinne o kinne directeur nga se febe ga ma kuma kam mi bolo kanisi mo mo be ni nyona baro fanala ani encouragement ani kam mo fana sun kubla ni nyona de ben defense raka naam merci pour le Mandem, c'est l'association Mali Défense et Intelligence Mentale chez l'enfant. Nous sommes une association qui a été créée le 31 juillet 1984 et qui ouvert à nos efforts de créer en termes d'éducation, la rééducation et la prise en charge des enfants. On a été reconnu jusqu'à le 1996, 0,25 de 1996. Et cela nous confère la légitimité de travailler avec tous les parents. Combien tu dois l'argent? Combien tu dois en général, tous les enfants de Christian. C'est une association humanitaire. La plupart des enfants sont et l'aide prise en charge dépend des actions que nous recevons des partenaires, ici à l'intérieur comme à l'extérieur. J'avoue que c'était surtout la de l'extérieur qui nous accompagnait en ce moment. Mais puis les crises multidimensionnelles, les partenaires se font rares. Parce que nous ne pouvons pas savoir que le travail de la manière aujourd'hui, il y a un problème de salaire. Et tout simplement, si les primations de la manière voient leurs ressources diminuer. Mais notre raison d'être, c'est la socialisation, c'est la vocation sociale. Donc même si on n'est pas payé, on est obligé d'accompagner ces enfants parce que c'est notre métier et c'est notre détermination. Donc c'est pourquoi, quels qu'en soient les problèmes que nous vivons ici, on est obligé de faire avec. Parce que c'est des citoyens tout comme nous. Ils ont les droits à la vie comme nous. Ils ont les droits à la justice comme nous. Donc tant qu'on peut les accompagner, de quel contexte qu'ils soient, on est obligé de le faire. C'est notre vocation. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Voilà, Khassoun Nawari, directeur de Sokobeniko, monsieur Sekonde Berni, Osuna Hindia, Roni Dema, Allah la Khajaribni Tukumeria, وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله تعالى تيلو جاربي تيميا ويسبرني با pro onsimelo kwa ay nemani be gomaka ay ogolli mo kontuniya woni nemani mani be bonondi do kan tijatene woni nemani bane be bonondi no nyaganinga o yimma siyunga o fetini tananiya ay sawngere Allah ta'ala le duniya watenga ay doktor ni kama bari Allah ya kasakana daga ni gollu daga ay wakiya no ma ni ne tuma ni bara assalamu alaikum lo ko ni yang pare on som lo ni bana ni ko kelo angin wori la hala e boy ananya kan jimba yo hakle nga kutem pamun Allah ga ne ko lu kusura kana nora khadema keken ke duna sutu bagi nga kan khair inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.